Čekaj, ti ne znaš šta su afinirani sirevi? Bog, dobrodošli u novi vlog. Danas ćemo nešto govoriti o afiniranim sirevima. Što su to afinirani sirevi, kako nastaju i zašto se zovu afinirani? Kao prvo, što znači riječ afinaža? Znači nisu rafinirani sirevi, nego afinirani. Korijen riječi je francuska riječ afinaž, znači dovršavanje zrenja konkretno. U Francuskoj i Italiji čak postoje ljudi, odnosno tvrtke koje se bave afinažom. I oni se nazivaju ili afineri ili afinatori po talijanski. Njihova uloga je da sir koji je, na primjer, sazreo mjesec ili dva, uzimaju kod sebe, drže ga u svojim zrionicama i onda ga tamo afiniraju, znači dovršavaju njegovo zrenje. Znači naša prva afinaža je bila sir odležan u vinskoj komini ili afiniran u vinskoj komini. Znači to je tradicionalna afinaža. Nazvali smo tu cijelu seriju stare Tanje. Zašto? Zato što su to nekad naši stari radili. Znači naši stari bi sir koji bi ostao, govorimo sad o paškom siru, znači sir koji bi ostao preko ljeta, ne bi se pojeo, ne bi se prodao, onda bi on naravno nisu bili tad uslovi preko ljeta nekako, iako su imali tad konobe, ali konobe bi bile dosta tople, dosta bi bilo vruće unutra i što bi se dogodilo, sir bi se iscijedio, znači dosta bi se osušio, bio bi presuh, pa i bio bi neukusan za daljnju konzumaciju. Onda se neko sjetio, odnosno vidio da tad u to vrijeme bi obično bila proizvodnja vina, znači radi se sad o nekom 9. mjesecu. Onda se neko sjetio da ajmo baciti, možda prvi put iz fore, kao ajmo baciti sir u mošt pa da vidimo što će se dogoditi. I onda su vidjeli da u stvari se događa nešto dobro, osim arome, da sir uspijeva vratiti onu izgubljenu vlagu i aromatizira se i praktički dobijemo neki novi proizvod koji je ukusan. I onda su bile varijacije na tu temu, znači stavljalo bi se sir ili u mošt, baš mošt koji kuha, ili bi se stavljalo u vinski drop, znači kod nas bi se još i reklo drop ili pajica. I radilo jedno i drugo i to je bila nekakva tradicionalna afinaža. Nakon toga, znači, sir bi se mogao konzumirati ili bi se mogao dalje staviti na zrenje, znači na policu i dalje nastaviti zrenje. Prvi put smo napravili sir iz vinske komine prije 7-8 godina, možda čak i malo manje. I tad smo, to je bilo još eksperiment i vidjeli smo da to funkcionira, znači radilo se o siru iz dropa, potrošači su bili zadovoljni, onda smo probali odraditi neke druge afinaže nove. I htjeli smo da budu unikatne afinaže. Pa smo se sjetili, idemo napraviti, mislim da je bio sljedeći iza toga, je bio sir iz komine masline. Zašto komine masline? Zato što na otoku Pagu postoje lunski maslinici, znači otok Pag je osim po paškom siru, paškanjici, solju i tako dalje, poznati po dobrom maslinovom ulju. I uzeli smo maslinovu kominu, znači komina su ostaci od prešanja kod proizvodnje maslinovog ulja. I stavili smo sir unutra da vidimo kako će to ispast. Znači sir se stavlja u komine i onda on jedno vrijeme bude unutra. Opet ovisi o vrsti sira i ovisi o vrsti komine koliko će to biti. Nekad je to mjesec, 2 mjeseca, nekad 3 mjeseca, ima tu puno posla, treba ga unutra vrtiti i tako dalje. I onda smo napravili taj sir iz maslinove komine i pokazalo se da je isto tako odličan. U državi Wisconsin smo dobili prvu nagradu, znači prvo mjesto za sireve u kategoriji ovčjih sira, što je baš veliki, jedan od najjačih naših rezultata. Iza toga smo išli eksperimentirati dalje, pa smo isto razmišljali koje voće upotrijebiti, koju biljku, ajmo reći, dalje za kominu. I onda smo se sjetili, ok, ima tu maraska, znači višnja maraska iz okolice Zadra, koja je tu isto nama bliska, znači praktički iz iste regije. I onda smo uzeli komine pri proizvodnji soka od maraške i probali s tim. Isto je, ajmo reći, eksperimentirali smo malo, nije to uvijek nikad ne ispadne dobar, ali nakon nekoliko pokušaja dobiješ nešto što je dobro. Jer svaka komina je drugačija, svaki put je postupak, treba ga prilagoditi. Znači što se u stvari događa kod afiniranja u komini? Znači komina plodova ne samo da mijenja aromu sireva,
nego isto tako mijenja i strukturu tijesta sira. Znači dolazi do, ajmo reći, kompletne preobrazbe klasičnog sira. Znači on izgleda drugačije izvana iznutra, ali i struktura se mijenja i okus. Svaka komina sadrži određene kiseline, tako recimo masnova komina ima visoki postotak maslinske kiseline koje rade nešto sasvim drugačije nego što radi konkretno maslinovo ulje. Tako da kiseline koje se sadrže, znači kiseline u tim plodovima u voću koje se sadrže u komini, one su te zaslužene za mijenjanje strukture tijesta sireva. Ima još jedna stvar, to je, ja to nazivam da je to prirodni vakum. Znači prirodni vakum, a to su naši stari radili, to je stavljanje sira u pepeo ili lug, kod nas se to kaže lug. I zove se sir iz luga. Znači sir iz luga ista slična stvar je bila kao i za sireve iz mošta ili vinske komine. Znači uzimamo sir i omotamo ga znači u smjesu pepela i najbolje maslinovog ulja i dobijemo, na neki način konzerviramo sir. Na ovaj način smo njemu produžili zrenje, znači malo usporili zrenje. Ne samo to, nego on će isto tako promijeniti strukturu, promijenit će okus, bit će drugačiji, zato što će više nastaviti interno zrit sir unutra. Njegovo tijesto će biti sočnije, kremastije, imat će drugačiju aromu i dobit ćemo jedan novi proizvod. Ja. Ako vas zanima malo detaljnije kako se radi sir iz masnove komine, imate jedan lijepi video koji smo snimili prije godinu dana. Pogledajte ga tu u ovom linku, tu. A i ljudi, pretplatite se na kanal. Ovdje.